Pembicara dalam penabita Ardi Muhammad Jumadi. sallallahu alaihi wasallam, maka dari waktu kuna seripa Isra ra'aitu rijalan wi tenasa dua talwewe orani tuqradu shifahuhum bimaqarid min narin rigonci-goncing itemunna nasaba gonci-gonci poleri apiewe gang kana makutana nabi ta lokari bangluta malaikat Jibril alaihi salam, man haula ya Jibril, ni ganasa ya Jibril. Bapak Ibu sekalian, mapebali pangluta malaikat Jibril alaihi salam, haula'i khutaba'u min ummatika ya Muhammad, ya narona sepakatau baik poleri umatmu Muhammad. Mereka itu adalah para khutaba, para khatib, para penceramah, para mubalik, para juru dakwah. Nekia magi pale itu nui igonci-gonci ngitemunna nasaba gonci-gonci poleri apiewe ya'muruna nasa bil birri napoji sura tawe pegau deceng nasurangi anu madecengi wa yansawna anfusahum nekia